Eki kikarugaha muntu owabeerayo bembiire okuteeza akaruru okushoma abantu omu nkarara kandi amaziina aga abatuura batagamanya ekyarugireho okwesharinga bakashazamu akaruru aka. Ng'ekyalo tulina obulumi bungi olw'okwekubira enduulu mu ofiisi z'ab'ebyokulonda ne tuba nga tetudiddwamu. Tetumanyi ffe tetuli bannayuganda, tetumanyi lwaki era kwe kwemulugunya kwaffe ng'ekyalo kyaffe Rwentale E. Abaabe beesimbire nka mukulu w'ekyalo eki akaba harimu Kamya Oben hamwe na Mwesigye Livingstone. Erizooba abatuura bagira ngu nibareeba ebiro eby'akakiiko k'ebyobururu katiireho kuteera akaruru omu myanya aho obururu butaragenzire gye bikubayo nikwo kukwata pande ebyabahandikire ebigambo ebikugira ngu nitwenda oburinganiza omu kyaro kyaitu biitu batakwenda ngu ekyaro kyabo kisigare enyuma kitiine mukuru w'entebe y'okubanza. Abatuura baayereka obusaasi obu bakurabamu kandi bagira ngu baba batatiire akaruru okwiba amataka nikuza kweyongyera. Kino nsaba akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kategekera akalulu akalala tuddemu tulonde obukulembeze obw'obwenkanya twerondera abantu baffe. Noonya ne gye naalaga nga sirabayo kubanga nekyoyina nekyotunda tibajja kukigula okuggyako okukulisiza ku ntoli ze tuliko. Aba mbagira ngu bakaba barinzire akaruru n'ekihika ky'amaani nikwo okuteeka n'emmere omu maka gaabo bwe barinzire orasinge konka eki tibarakihikireho abamwe bateerwa puresha. Nali neefumbidde akamere kange akalungi k'olwo naye akamere kannema okulya kubanga nali nina ennaku natuuka ewaka nenkaaba n'amaziga nempulya nga ne pulensa zinkubye naye nalumwa ku olwo saalya saanywa olw'obulumi bwe twali tuyina olw'akani LC waffe embeera gyatuyisizaamu. Abatuura nibagira ngu nibenda kuronda mukuru w'entebe y'okubanza obu bakwenda kandi arikubaheereza obusinge bakugira ngu Kamya Oben atwire n'abateganisa. Kubinnyonnyo kubanga ebyalo ebisinga byalonze ffe tetwalonze ate tetulina bwekanya ate yakulaga nti ye yaliko yafuga ate nga ffe tetwamulonda. Mu buzibu tubadde mu kubonaabona talina kyatukoledde talina kyatugasiza ali awo omusajja atubonyaabonya okulya enguzi kwe kulya enguzi. Ekyakizayo kubateganisa n'omwaha babiri beesimbire okubeesiimiriza kandi akabatiinisiriza ngu hagira ekyarenga aho naaza kubiisya wakabi nikwo kushaba akakiiko k'ebyobururu kugaruka omu kyaro eki bakateeza obururu. Chairman Kamya tulina n'obulumi atusindikira ne message najja n'atuleetera abantu ne batutiisatiisa twali tusaba tulonda omuntu waffe gwe tusuubira okutuweereza obuweereza obulungi basse twali tubasaba. Bayehanangiriza ngu baba batagarikiremu kuteera akaruru nibaza kuguma na sitampu emwe omu kyaro kyabo bakugira ngu omukuru w'entebe y'okubanza abeire hariho tibakimwenda ahabw'okwejumbira omu bivuyo. Twawuzibwamu ekyo mukimanyi tugenda kuba ne sitampu bbiri ku kyalo tubeera n'eyaffe nabali abaagala enguzi babe n'eyaabwe naye nga tulina NRM yaffe kuba gye tweyagaza Museveni gwe tunyumirizaamu. Omwabira yeesimbireho kandi akwatire NRM ebendera nawe nayenda ngu obururu bugarukwemu babaase kufuna oburinganiza. Kadibwemu tufune obwenkanya akantu tetwalonda kadibwemu tufune obwenkanya ekyalo kisobole okutambula obulungi ne gavumenti efune obuweereza okuva ku kyalo naye bwe kibanga si kyekyo n'obuweereza bwaffe ku gavumenti wansi tebugenda kulabika. Orikuura ebyobururu mu disitulikiti ya Rengo Peace Kyogabirwe Mugabi yashaba abatuura okureebuka ngu bagira obuteeka barinde biraruge ahari Simon Byabakama arikuura ebyobururu omu ihanga kugira ngu okwetumbwita kwabo kukiika omu ofiisi yeeye. Abo baleese complaints zaabwe oba okwemulugunya kwabwe wano mu ofiisi ne tubagamba nti bo balinde because wajja kubeerawo okunoonyereza okwo bwe kunaasangibwa nti kutuufu nga bwe bayogedde nti waliwo embeera emu oba endala yalemeseza akalulu okulonda okwaleetawo obutali bwenkanya akalulu kagenda kuddibwamu kati balinde ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana. Amakuru aga gashakwa Karima Bashir ahabwa Tayari West omu Rengo.